Evo, dijelite ljudi dalje šta se dešava, znači, evo, znači, upravo se nalazim na Jahorni. Upravo se nalazim na Jahorni, znači, stao sam na sred ceste ovdje. Ovdje sam stao, znači, na sred ceste, znači, stao sam, znači, zaustavio sam se u saobraćaju. Znači, koristim telefon, evo, dijelite dalje. Znači, da obavim telefonski poziv, policajac mi prilazi, znači, piše mi kaznu. Znači, za zaustavljenom vozilu, znači, ovo što se nisam kreto, nisam koristio auto u pokret, evo. Evo. Evo, znači, evo. Ja snimam, evo, znači, imam pravo, znači, to je moje... Nemaš pravo. To je moje, evo šta se dešava, dijelite gospodo, evo, znači dijelite na Facebooku šta se dešava. Naređujem ti da prestaneš Imam pravo snimanjem. koristiti, znači, to je moje pravo. Naređujem da prestaneš snimanje. Znači, ne želim prestati snimati, znači, evo, dijelite dalje, evo šta se dešava, evo, dijelite dalje, ne možete mi to raditi, ne možete mi to raditi. Slobode. Zašto? Zašto? Zato što... Dijelite dalje, znači, evo, dijelite dalje šta se dešava, evo, dijelite dalje. Alo? Dijelite dalje, evo šta se dešava, znači na Jahorni, evo, pogledajte šta se dešava, znači sila se primjenjuje. Evo, daj mi recite zašto mi to radi. Ništa ja vama ne radim, obavljam službenu Nemojte radnju. me znači udarat, Znači, ne dirat, niko te nije dopuštio. Nemojte me znači udarat, ne dira vas. Niko te- Znači evo udaranje. Ne. Znači ovo je udaranje, znači nije udara tako. me fino lijepo, sad mi je znači udario, evo. Znači dijelite dalje, znači udario me upravo gospodin, znači na Jahorni, ovdje na parkingu, znači dijelite dalje. Samo znači dijelite, nek vidi svi šta se radi, dijelite. Evo, snimanje. Neću vam pravo snimati, to je moje pravo. Niješ pravo policijskog službenika koji Ja obavlja. vas nisam snimio, znači nisam vas snimio, znači ja snimam znači sebe, šta se dijeli, ja znači sam pričam. Telefon ti završi. Eto, znači dijelite dalje ljude, svi šta se radi, znači evo. Znači udario me upravo policajac, znači ovdje, znači pričao sam na telefon, znači zaustavio sam vozilo, on prišao i hoće znači da mi piše kaznu što pričam znači na telefon. A u zaustavljenom vozilu, evo. Dijelite dalje, znači upravo me je policajac udario znači, na Jahorni, hoće da mi otme moj telefon vlastiti, znači. Eto. Dijelite dalje šta se dešava. Evo. 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 Dijelite dalje, hoće da mi piše kaznu, znači, i zašto, znači nisam ništa uradio, nisam ništa skrivio, piše mi kaznu za korištenje telefona. Eto. Dijelite dalje. Eto. Dijelite dalje šta se dešava. Znači upravo ovdje sam bio parkiran, znači na sred ceste, znači razgovarao sam na telefon, prišao mi je, znači i evo, pišem prekršajni nalog, znači za korištenje telefona gdje razgovaram na sred ceste. Evo. Ne znam, Eto, upravo me udario me, znači ovdje sam da se znate. Znači imamo snimanje. Eto. Ne vidimo da snima, neće popustiti, nećemo me navesti. Evo. Dijelite, znači dalje da se vidi šta se radi. Sam dijelite dalje. Evo, znači baš ovdje sam na sred puta bio parkiran, znači prišao mi je policajac, piše mi kaznu, evo ovdje, evo. Znači došao sam na Jahornu, znači na izletište, znači piše mi kaznu, znači evo ovdje, evo. Samo dijelite dalje. Evo. Eto, ovdje me udario me, znači na ovom auto, evo ovdje, znači ovdje mi je prislonuo, znači udario me, eto. Hoće da mi otmije telefon. Znači, bespotrebno, znači nisam ništa uradio, znači nisam imao nikakvih znači, problema, prekršajnih naloga, eto. Zaustavio sam vozilo. Eto. Evo upravo mi je, znači ovdje, na ovom autu, evo znači ima gdje me je priskao i gdje me je udario, znači ovdje. Eto, znači hoće da mi piše nalog, ni zašto. Eto.
Dijelite dalje, znači dijelite dalje da vidite šta se radi, znači samo dijelite dalje. Eto, nek svi vidi. Da nešto znači što nisam uradio, što nisam učinio, znači hoće da vam se kazna piše, sam dijelite dalje. Eto. Evo, ovdje sam znači bio parkiran, zaustavio vozilo, fino, lijepo da razgovaram na telefon. Uopšte nisam bio u pokretu, znači, uopšte nisam bio u pokretu, znači. Eto. Uopšte nisam bio u pokretu da mi se kazna piše. Eto. Ićemo na sud, naravno, na sud, znači zato ovo je snimam, znači da imam za suda. Eto. Dijelite dalje, znači sam da ima za suda, ovo će ići na sud, sve. Eto, dijelite, znači da imam svjedoke za suda. Samo dijelite dalje, znači prekršajni nalog mi piše ni za šta, znači. Evo. Evo, udario mi je, znači ovdje, evo na auto, znači gdje mi je prislonuo, znači ovdje mi udario, znači na auto, evo. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Evo i znači u autu pišu znači kaznu. Evo, dijelite dalje, znači tačno na sve ceste sam bio zaustavljen s vozilom. Hajde siđi vam, da li imam onaj problema sa policijom. Ovo je dole na park. Ajde. Ja. Ajde. Evo znači. Sad ćemo vidjeti šta će se dalje desiti. Evo. Znači gospodin je ustao na lijevu nogu. Evo ovdje sam bio parkiran, znači. Gospodin je znači fino lijepo došao i prišao i piše mi kaznu za korištenje telefona. Stao sam. Zaustavio sam vozilo što se nisam kretuo. Evo. Ja nikako da parkir. Sad ću vidjeti šta će se dalje desiti. Još uvijek telefonira s nekim
Znači razgovara, zove da vidi može on pisati kako kaznu što snimam, ali izgleda da ne može. Da zato još uvijek ne postoji kazna. Pa ćemo vidjeti dalje. Eto. Sad ćemo vidjeti kako će se završiti. Dijelite dalje. Znači već 15 minuta s nekim razgovara na telefon. Da vidi može on pisati kaznu za snimanje, ali izgleda da ne može, da je to moje znači vlasništvo. Sad ćemo vidjeti kako će se završiti. Ja mislim da bi to trebalo... Evo znači, zove jedinicu za podršku. Nisam valjda toliki jebe, moj da treba jedinica za podršku. A ja. Šta li je sad, vidjet ćemo. Znači čovjek znači, piše kaznu, zove evo, jedinicu za podrška, treba vam znači, jedinica za podršku da me privedu. Ne. Evo još jednom da snimam mjesto događaja. Evo, znači, sve vrijeme, znači, telefonira za jedinicu za podršku, da me privedu, ne mogu njih dvojica. Nisam toliki, boga mi, znači, lijevo meni 110 kg. A sada vidite šta se dešava. Sad ću vidjeti šta će se dalje dešavati. Zašto nalog? Rješenje mobilnog telefona prilikom upravljanja vozilom. Nisam upravljao vozilom, neću potpisati nalog, znači stao sam, znači ne želim potpisati nalog, samo sudsko odlučivanje na sudu. Znači, to može sudsko odlučivanje. Gdje je sudsko odlučivanje? Znači, pošto imam sve dokaz, znači materijal za snimanje. Gdje ste nastanjeni? U Viskom. Ulica. Ratkovci BB. Kako? Ratkovci BB. Ratkovci? Da. Ovdje potpiše da ste primili prekršajni. Nisam primio, hoću ja za sudsko odlučivanje. Trebate znači, ovdje samo za sudsko odlučivanje. Znači, da sam vam... Izvolite. Gospodine, ovo je da ste dobili nalog. Samo sudsko odlučivanje. A ovo je za znači, sudsko odlučivanje. Neću ja predati. Gdje? Ovdje, da si primio. Ne možeš tražiti sudsko odlučivanje ako ti ja ne dam nalog. Da bi ti ja dao nalog, ti moraš pisati ovdje. Znači, nisi ti prihvatio odgovornost, nego si ti tražio sudsko. Dobro. Izvolite.
Ovdje. Ovdje, sudsko odlučivanje. To je to. Molim. Jesno. Dobro. 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 Javću. Ovo je prekršajni nalog. Zašto? Znači da si uzeo prekršajni nalog, Dobro. a ovo da ne prihvataš. Da mi privatam. U roku od 8 dana. Gdje trebam predat samo na sud, znači? Sve vam piše ovo, sve vam piše. Gdje? Znači jer imam dokaz o svemu, znači. To. Ovo je uplatca. Na to vam uplatnica. Samo ćete mi reći gdje se znači predaje na sud da mogu predati. Piše vam u prekršajnom. Na koje mjesto me interesuje? Sport. Gdje? Osnovni sud u Sokovcu. Osnovni sud u Sokovcu. Dobro. Znate kako jedan primjerak ostaje vama, Samo da vidim malo šta sam ja ovo potpisao ovdje. ne vidiš što ste potpisali, piše vam tu, vi ste tražili sudsko odlučivanje. Da, to je to. Ima još sad. Još nešto? Ima još sad. Dobro. Zašto samo sad pišete nalog? Za ometanje. Za ometanje? Čega? Policijskog službenika u vršnom službenika. Nisam ometao ništa, znači vi ste mene napali, znači počeli ste me udarat, znači nisam vas. Kamere imaju sve. Imam i ja snimljeno, sve zabilježeno, znači eto. Tako da znate sam. Znači niti sam ometao ništa, znači krenuli ste me znači udarat. Znači napali ste me na pravdu Boga, znači zapisali ste me na pravdu Boga, znači ćemo na sud pa ćemo vidjeti. Ništa nezakonito nisam uradio. Evo znači, još jedan nalog se piše, ometanje državnog službenika u radu, znači nisam ništa znači uradio, osim što sam izvadio telefon da snimam. Eto šta se radi. Eto pa vi dođete ljudi na Jahornu, znači
Znači sve ste vidjeli znači šta se je desilo. Znači od samog početka, znači kako sam došao, kako sam stao, znači sve ima dokaz šta se je desilo, znači do samog kraja. Stao onda da pričam na telefon i dođe čovjek piše mi kaznu za pričanje telefona. Stao s autom, znači kao korištenje telefona u vožnji. I piše mi drugu kaznu kao ometanje državnog službenika što sam snimam telefonom, znači zašto mi snima u radu. Znači nisam tako prišao onda, počeo me udarat na autu da mi otmije telefon, ja nisam dao da ne snimam. Našu ljubinu. Ovdje na sredinu stao, nisam što smijetu stao, znači zaustavio auto i uzeo telefon, znači da telefonira. Nije nikoga bilo, nije ništa. Problem. Tek počelo ove gužve, svako malo kao i danas. Se nada. Molim. Ovo je prekršaj za ometanje. Znači... Za ometanje čega? Za ometanje policijskog službenika. Šta sam uradio, možda samo reći, znači da imam snimljeno, šta? Znači snimaš, ne smiješ da snimaš. Znači, rekao sam da dođete do to je vozila. moje, znači ja imam pravo snimati svojim telefonom što hoću. Ovdje pisujete isto koji za to sudsko odlučivanje traži, je li tako? Znači ovdje je da ste dobili prekršajni nalog da vam je uručen, a ovdje da ne prihvatate. Ti bolja sa ćirilicom, ne preštaj sam. Nema šta, gospođa, nisam ja sa ćirilicom, znači. Nije gospođa, išao u službu radiju, dajte se odvoziti. Isto ti je koji za taj nalog. Izvolite. Bolje za sudsko odlučivanje, jel? Jeste. A gore da si primio. Da bi mogao sudsko odlučivanje tražiti, moraš imati ovaj prekršajni nalog. Dobro. Izvinite, možete mi samo svoje ime, prezime, zato što hoću da podnesem krivično protiv vas, znači da ste me udarili, da ste me pokušali oteti, znači telefon. Ima sve, znači ima i snimak, ima i sve, znači što se toga tiče. Znači da ste me udarili, znači da ste me na auto dali prisutni, da ste me krenuli oteti telefon moj vlastiti. Ne, možete mi samo svoje ime, prezime, negdje, znači da ja mogu podnijeti samo, znači tužbu.
sekao sam ti prekršaj nalog. Daj to da, samo. Može i tako. Može i tako. Izvolite. Naša vozačka. Policijski službenik Tadić. Molim? Policijski službenik Tadić. Kako? Tadić. Tadić Nenad. Dobro, to je to, jel? Izvolite, sretno. Hvala lijepo, prijatno. Eto, znači sve ste vidjeli. Znači, nijem šta govor šta se dešava, znači. Eto. Znači, sve ste bili svjedoci, znači, svo vrijeme. Eto. Šta se je desilo? To je to. Vidimo se.